Ubisoft. Inspired by history, event characters, this work of fiction was designed, developed and produced by a multical team. Tako, dragi prijatelji, dobrodošli nazad ili u novom Let's Play ovim novim kanalu. JBG, nažalost mi se zatvorio kanal, zašto god, nemam pojma, neka pornografija, neke prevarne igre, nemam pojma, ali nema veze, godinu dana i 3 dana, znači godinu i 3 dana sam se ja mučio, ubacio 660 i nešto klipova i oni, majmuni, meni zatvoru kanal. Ili me neko prijavio, ako je to taj slučaj, a ima Boga, majke mi, znači ako me neko prijavio, svaka mu čast, ima Boga, nema veze. Ovaj put ne mogu mi ništa, mogu da me uhvate za ono što ne treba, jel? Neću da monetizujem klipove, sada napravio sam nemački kanal i na ovim kanalu neću toliko puno baciti, možda jedan klip za 3 dana, možda malo manje, ne znam, jel? Sad hoću da zarađujem, hoću stvarno da zarađujem, sad ću napraviti na nemačkom i da zarađujem, jel jebi ga, ja sam godinu dana igrao, ja mislim da je ovaj kanal bio jedan od najboljih, iako nije imao toliko subscribera i toliko pregleda, ipak je bio najbolji kanal, ja mislim, na Balkanu. To se nekome nije svidelo i zato me prijavio, ili možda i nije, mada ja mislim da je, a dobro, ne veze, nećemo tome sad. Dobrodošli u Assassin's Creed 2. Ok, pičimo stari mod, da vidimo da li mogu igrati ovo na maksimum, nisam ja siguran. Ajde, sežem, pazi kad neće sam išao, moraš enter, ok. Ovo je originalna igra sa Steama. Kupio sam kad je bio Summer Sale prošle godine, Langoš Neni, ovako i pičimo intro. My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed, waged by two groups I never thought were real. Templars and Assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using me to search for something. Call it the Apple. It's an artifact, one of many so-called pieces of Eden. The Templars collect them. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She's taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her. Or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here. And I need to do it soon. My name is Desmond Miles. And this is my story. Moje ime je Desmond Miles i ovo je moja priča. Ok, cool, da mu vidimo priču, da mu pomognemo. Blood. Prvo da vidim da li moram malo smanjiti ton, jer zato i malo glasnije pričam. Opa. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now! Ok, igramo na maksimalni detalji, prijatelji, nadam se da će ovo sve biti kako treba. Za drugi deo, ovaj karakter ili ove linije, pazite kako ovo sve izgleda, pazite ruke, znači ova igra ne znam koliko je dugo stara, ali wow, znači grafika je ono fantastična, kako se trči, samo malo da ja vidim nešto. General Graphics, znači igram sve na maksimum, ne može više i pa radi, igram sa 20 nešto frame-ova, ali cool. Ovako, da vidimo, general, hajmo ovako, voice volume da ostavimo na 7, music da ostavimo šta, na 7, brightness malo da ojačamo, ovako na 10, ne, ostaćemo na 7 isto. Blood, naravno on, subtitle on, action camera frequency,
What the hell, šta ovaj priča tamo? SFX, naravno. Stavit ćemo, šta znam, ajmo na 6. Sada da vidimo časko, pošto ja ne volim da testiram to pre nego što igram, ja volim to dok igram da testiram, tako da jeba ga ako se neka nešto zajavi. Da, samo da znate nešto, čuti tamo Lucy, vidiš da pričam, samo da znate nešto, nikad više neću skupljati ili igrati na 100%, fuck! Šta ti što nisam ti rekao? Ovako, znači igrat ću sve one igre što sam već jednom igrao. Ja sam sve klipove izbrisao, čuti tamo! Si luda? Ja sam Desmond. Ja imam sada reč. Ovako, sve one igre što sam igrao imam da igram ponovo. Ali ne više na 100%. Samo ću preletiti, znači walkthrough prelazak. Brate, sestro, hajde, evo dolazim. Come on, hajde, reci šta hoćeš. Puna si krva. Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Klipove će da budu uvek od sada... Klipove uvek će da budu od sada na Full HD. Uvijek će da bude jedan klip dnevno, možda jedan klip u 2 dana, pošto planiram da snimam na nemačkom opet. I ovako, znači sve one igre što sam igrao, ja sam sve brisao sa hard diskova. Imam sad opet 20 terabajta slobodno, bez da se kurčim ovamo tamo, ali... to je činjenica. I sad, one Minecraft igre, jao brate, hajde čuti više, poludeću. One Minecraft serijale, to ću sve još ubaciti, jer samo to nisam izbrisao. Sve ono ostalo sam izbrisao, jer mi dokurčilo, iskreno da vam kažem, šta? Ok, come on. Aha, to je taj Animus. Da, još nešto, više neću da se pozdravljamo klipove, nego imam da katujem. Imam na početku da se pozdravljam i ono da katujem na svaki 15-20 minuta. Znači više od 20 minuta neće više da budu klipovi. Tako da sam primetio, ljudi ni ne gledaju ceo klip, pogotovo ne od 50 minuta. Opa, evo dolazim! Ovako, jao. Deco, zatvorite oči. Si brava! Ti si brava! Izješ mi jaja! Brate, pazi ga. Kako sam lep. Oh my love, mi dispiace, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un uditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Kako vidim, ovo si odigra u... Šta da mu... Move to Lex, ja rekao da se upišem na njega. Čekaj malo, gdje je Lex? Aha, ok, space, naravno. Press, hunt, aha. To move your, ok, to je velo ovo. To move your empty hunt. A dobro, kako? Otkud ja znam kako je ovo crta tamo? Šta ima? To nije bilo to. A pazi ovo, nema escape. A ima escape, a ja sam stisnuo tab. Otkud ja znam šta mi je ruka? Pa ovo mi je ruka, šta se bavaš? To move, press hand, to move your empty hand. Evo. Udaram te. Ovo je noga. Ovo je jasno. Ok, shift. Press to move armed hunt, evo ga. Press head to move your head, stvarno, a gdje? Šta da stisnem? A otkud ja znam, brate, kad oni ne pokazuje glavu, ja nemam glavu na tastaturu, onda zajebavaš, ovo je noga. Otkud ja znam gdje mi je glava? Nemam pojma, čekajte samo kratki kat da vidim gdje mi je glava. Aha, okej, na mi bila glava. Listen to him. A fine set of lungs.
Samo malo nešto da ja smanjim još malo ton, voice ostavit ćemo na 7. ili na 6. SFX, hajde okej, SFX ćemo ostaviti na 5. Music ćemo ostaviti na 6. Slušne na 5. Ovako prijatelji, znači po 20 minuta klipove će da budu, neću da se pozdravljam više na svaki završetak klipa, nego katovat ću, više neću igrati ova 100%, nego samo prelazak, hoću opet ubacim što više klipova, ali neće moći to, jer ću da snimam na 2 kanala, i na nemačkom i na srpskome. Kada bude bio nemački kanal tu negdje na 50-60 hiljade subscribera, ja ću da vam dam kanal, pre neću, znači neću da dam pre, jer bilo bi sramota, ipak nemački kanali uvek imaju puno i dokle god ne stigne na 50.000 subscribera, neću da dam kanal, ali daću vam kad bude prešao taj nemački kanal, Österreich LP, ok, rekao sam kanal, on neću da vam dam kanal, znači od 50.000 subscribera ću vam dati kanal, znači veliku meru sam sebi postavio i tako će da bude, vidjet ćete. Ubacit ću ponekad i neke lude vlogove, nije sigurno, možda jednom mesečno, ali bit će velika promjena u ovim kanalu, u ovim novim kanalu. Nadam se da ćete puno vas se subscribe-ati opet na ovaj kanal. Mnogo mi je žao što se, dobro, možda bi trebao neki vlog o tome da napravim, a ne u igri sad da pričamo, ajde da pričamo dalje, da igramo malo. Ezio Auditori da Firenze. Ezio Auda City. Ok, cool. Igramo sa Eziom. Nikad ja nisam ovu igru igrao. 4. deo sam završio, igraću ga ponovo. Sve one igre što smo igrali, igraću ponovo, prijatelji. Ali kao što sam rekao, samo pići unapred, bez nešto da skupljamo ništa. Jel hoću jednog dana da imam opet, Minecraft ću početi od nule, znači od nule 1000 klipova će da budu Minecraft sigurno, ali po 20 minuta samo, sve klipove katovat ću na 20 minuta, tako prijatelji da znate. A kako trčim? Nikako, ok, mogu na space da trčim, kao i uvek. A ja ne znam da trčim, sestro. Ok, ja mogu samo malo brže, shit, stražari. Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in! We have a breach in the research wing. I repeat, there's been a breach in the research wing. This way. Requesting backup from all available security personnel. Subjects appear to be armed. Nice walls. Fancy. Boy, these must... There they are! Don't let them get away! Brate, što ova radi? A zašto je ona krvava? Šta je uradila? Vjerojatno zato je krvava. Zato što je tukla neke stražare tamo. Da ih ne zgazimo. Over here. I tako, prijatelji, ja bih vas zamolio da lajkujete klipove ako vam se sviđaju i da šerujete, ja bih vas zamolio, tako da se skupljaju više, opet malo više subscribera. Znate što se radujem? Radujem se da nema više onih lažnih subscribera. Ovo je nov kanal, potpuno nov kanal, jej! Neću da plaćam za onaj stari kanal. Koji šiša, kome prijavio, neka i nek mu je sa srećom. Ali, ja bih vas zamolio da šerujete klipove, radi mene, jer ipak sam se mnogo trudio da ubacim toliko klipova i na kraju, me izjebali, nema veze, ali šerujte klipove ako hoćete, hvala vam puno i pičimo. What about the cameras? I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Kada budem imao... So I've been told. But they're on to us now. Recimo 1000 subscribera. Ja ću opet praviti nagradnu igru za Minecraft Premium account ili za neku drugu noviju igru, vidjet ćemo. Na 1000 subscribera, na svaki 1000 subscribera ću ja napraviti neku nagradnu igru za vas. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. Danas je 29. 4.2014. Znači svaki dan će biti možda jedan klip, možda samo svaki drugi dan. Vidjet ću, nemam pojma, prijatelji, kako god bilo ono sa nemačkom kanalu, jer ipak planiram da snimam na nemačkom kanalu malo više. Jer toliko sam se trudio, toliko sam se mučio za onaj prošli kanal, izbrisali mi ga. Možda ima da se vrati, ko zna, a možda je neka greška, mada čisto sumnjam.
I... What the? How many of them are there? You're only gonna hurt yourself, Desmond. Brate, ali ti slabo biješ. Wait. A ne mogu da trčim. Anna Mai. What do you think, Lucy? Lucy? Oh shit. A ja ću da ga Stay preuzem. back. What do they need with all of them? Desmond, shut the fuck up. Ne mogu da ga bijem. Brate, šta mu radi ova riba? Jao! Jeha! Ovo je cool. I tako, prijatelji, šerujte ove klipove, ja bih vas zamolio da se skupi što pre neki subscriber, lajkujte obavezno ako vam se svidilo, ako vam se ne sviđa, onda kad dislajkujte, tako da znam da li je cool, da li nije cool. Obavezno dajte vašu ocenu i na svaki 1000 šta? Press any button, hajmo. Shit. Oh, come on. 2, 3, 4, 7. I don't know. Let's go. I ovako, znači 20 minuta će budu klipove od sada. It's always something. What was that in the Animus? Subject 16? Ezio, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Ok, let's go. Oh shit, brate, koliko ih ima ovdje. Ništa, morat ćemo... A pazi, trčim na desni klik. A ne, sada trčim ja sam, ok. Kako odbranim? Ne mogu da odbranim. Ok, na desni klik je opet odbrana, verovatno. Ali samo što to, ili na E. Jeste, na E je odbrana. Mrš! Brate, kako me udaraju. Ok, nema veze, ja. Dok se naučiš malo, brate, mani se toga. Ne mogu da ga... Ok, daj da vidimo šta je E. Hajde, udri me. Nije odbrana na E. Desni klik je odbrana. Ništa, hajmo. Desni klik je trčanje, ne mogu da verujem. Pazite Mercedesa. Jao. It's for your own protection. Beži u podrum, da, u gepek. I jao. Ja sam se jednom vozio tako u gepeku u Smartu, pa ne zaustavila policija, pitaju šta radi ovaj u gepek, a mi morto spijani nismo imali mesto, onaj mali Smart, trojica smo seli, a ja u gepeku, ja sam bio najmanji, jebi ga. Jao, da ste vi vidjeli to bi bilo show, usrali biste se od smeja. Da li, ma jeste Mercedes, vidi se. Shoved in the trunk, bouncing around. Loved This way. So, gonna tell me what's going on now? There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. Ali, jel vidite koja je razlika između drugog i četvrtog dela, a mnogo lepše trči u četvrtom delu, a i od isto nije toliko loše, dosta je realno. Ali ovo je svude, vidite, ovaj, kada zakoči, kada menja pravac. Ok, kao što sam rekao, više neće ono se pregledati kao neka, pa šta znam, kao neka budala, nego samo prelazak, što pre da završim igru. We're going to train you. Turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I was, it would take months. Years even. Ovo je blind run, prijatelji, ja nikad nisam igrao ovaj deo. Moramo negdje da idem da treniramo ovog Desmonda. Pitanje je koja vrata. Malo je dosta glupo što je na desni klik, a kada držiš desni klik on trči, a to je dosta neobično. Ali okej, nema veze. A čekaj, E, Q, Shift, STRG. Sometimes
That's all you need. CTRL. So that's why you found him. Nije ništa. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Planirao sam, prijatelj, da napravim prvi klip svake igre po tako 40 minuta, zato što je to i više i uvod i tako priča, ili uvodska priča, šta, kako, šta je bilo. I zato ja mislim da ću napraviti malo duži klipovi na početku. Indeed. Welcome back. So this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right. Well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Ok, cool, let's go. Gdje ćemo? Gdje ćemo? Hoćemo sesti, hajmo. Jel ovdje? Ok, šta ja moram sad da radim? Ovdje ne mogu da trčim. Wow, koji TV. Brate, pazite ovo koje zvučnike dole. Šta je od center neki? Center box. Ovo je TV već nego ja. Ok, what the hell, šta moramo sada? Ovdje ima jedan slobodan komp, ok. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Ok, hajmo ponovno. Lucy, I've been seeing things. Symbols in my bedroom. The code on the keypad. Just like Altair. It's from the bleeding effect. You're taking on more than your ancestors' memories. You're taking on their skills, too. In this case, eagle vision. Skills? You're more receptive now. So if all goes well, everything Ezio learns in the Animus, you'll learn too. You really think this will work? That I'll become an assassin? You already are an assassin. You'll just be better at it. Yeah, hopefully much better at it. I mean, seriously, I saw the tapes from Abstergo. You didn't even try and escape. What a dick. Od sada ću igrati paralelno samo 3 igre, 3 projekta, odnosno 3 projekta. Znači, bit će ova igra, bit će Assassin's Creed, Black Flag, Freedom Cry i bit će još neka igra, verovatno Dead Space 2 ili ne znam, Dark Souls 2, ne znam, ne sviđa mi se ta igra jednostavno. Ja ne znam, idet ćemo. What the hell, šta moramo? Desmond, what's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments.
A kao i uvijek će da budu opisi u deskripciji, tamo opis će da budu u opisi tamo ćete naći sve moje playliste i tako, naravno sve od nule, iz početka, ali imat ću i opet Facebook stranicu, tamo možete da lajkujete stranicu, bit će i tamo verovatno neke nagradne igre, neke male tamo, ali bit će u svakom slučaju, pa ako hoćete lajkujte stranicu tamo, to bi me mnogo radovalo. I da pičimo da vidimo šta ovaj hoće od nas, svoj kolega. Jazz ba! Hajde reci šta. Pozika neće. Press any button. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Biće još nešto na ovim kanalu, sabraću sve komentare, znači i tu na svaki, šta znam, mjesec dana, možda i 2 mjeseca, ko najviše piše komentare, taj će isto dobiti jedan poklon od mene. Znači vidite, puno nagradnih igara će da budu, rekao sam da neće više, ali neće na onaj stari način više da bude, jer to sam ja totalno zajebao, ovaj put će biti totalno drugačije. Znači, ko najviše komentara piše za 2 mjeseca, to ću ja sabrati i praviti jedan klip o toj osobi i tako pozdraviti i naravno poklanjati nešto. Šta? To nema veze, uglavnom bit će nešto i tako, bit će ludo na ovim kanalu, znači bit će puno novih stvari, noviteta, nadam se da ima da vam se sviđa, ja ne znam šta ovdje trebam da radim, ovdje je jedan komp koji je slobodan, jedan stolica, verovatno mi moramo ovdje sesti, ne, Desmondu se ne sedi, ok, a šta brate, pa gdje ja moram, ili ima ovdje neka mapa nešto, ima nema ništa, pa what the hell, šta sada? Mi moramo da treniramo, koliko sam ja kontao, ali gde? Ništa, ajde da probam da pričam ponovo sa ovima. Dosta je... Sorry, Desmond, I've got some stuff to take care of. We can talk more later. Ok, a šta ja moram da radim ovdje, majke ti? Dobro, ajde idemo malo da vidimo. Hello, Desmond. Go away. Niko me neće ovdje, niko me ne voli. Zašto? Ok, ništa, ajde izlazimo odavde, ja ne znam šta tamo trebam da radim, a idemo, otkud znam šta tamo piše, sezione, parčegija i magazino. Magazin, vidi. I još nešto tamo. Ok, verovatno ćete me sad psovati, brate, gdje ideš? A ne znam, stvarno nisam nikad igrao ovu igru, ovaj Desmond još neće da trči, evo sad hoće da trči. Brate, si ti brz. Samo ovdje unutra neće da trči. Ja stvarno nemam pojma šta sad trebam da radim ovdje, ali snaći ćemo se nekako. Možda da spavamo, ko zna. Možda je Desmond umoran. Nije ni umoran, nije ni gladan, neće ni da sedi, neće da gleda ni TV, baš ga briga. Ok, da vidimo nešto. General Controls, Graphics, Squid Game, ništa ovdje nema, nikakve informacije. Q, E, T, Shift, Ctrl. Ok, what the hell. Pretpostavljao bi da ja moram ovdje da dođem i da sedim ili nešto da radim ovdje, ali ja neću baš ništa. Baš neću. Ok, ne već, sajmo mi napolje, idemo tamo prema dole. Jel, samo taj put nam predostaje još. Od tu gdje smo došli. Sada, da li je to tačno, da li nije, ja nemam pojma, da vidimo da može ovdje nešto, ne može. Odavde smo mi došli, ali izgleda ovdje nema ništa. Baš sam rekao da neću da dugovlačim više igre, ali kako vidite morat ću, barem ovdje.
Okej, brate, što ja moram ovdje da radim? Morat ću da gledam u lozinkama. What the hell? Pustite ovo kad ne mogu nigde. Ono je tamo zatvoreno. Okej, kako vidim morat ću stvarno da gledam u lozinkama. Da li je ovo bug, da li nije, ja nemam pojma. Uglavnom, igra je original. Ovdje ništa nema. Sve je zatvoreno. What the hell? A jesam ja ovdje nešto Ma verovatno ja moram ovdje da sedim tu. Ma brate! Jao, kako zebavaju, ili? So how does this work? Of course. Deep breath. Prepostavio sam, ali nije hteo odmah da primi onaj press to sit button, onaj press button to sit. Stisni neko dugme da bih seo. Okej, u narkozi smo. I pičimo. Action completed, 10 US smo dobili. Da, znači šerujte stranicu, šerujte kanal na vašim Facebookama tamo, ako hoćete naravno. I tako, imat ćete tamo isto više nagradne igre, neke slagalice, neke lude stvari, to će mi napraviti kolega moj na Facebooku, znači bit će malo drugačije ovaj put ću se više i baviti sa Facebookom, tako da ko voli na Facebook, ono može i tamo da se zanima malo, znači bit će ekstra stvari, bit će puno nagradnih igara. Ali ne kao što je bilo, nego malo drugačije, ovaj put će biti malo efikasnije, tako da ispada malo bolje za mene. Jesmo mi to, a? Insieme per la vittoria! Hurra! Silenzio, my friends! Silenzio! Silenzio! Tišina! Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name. Lago sam, igrao sam ovu igru. Sećam se, ali nisam je završio. Sad će biti tuča, pa da. We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Gottardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Oh shit. Nemoj da me pogodiš u lepu glavu. Brate. Boys will be boys, okej, fight, Viere de Pazzi's man. Okej, može, accept, a šta? A ovo je dosta glupo što ima te noge i ruke, otkud ja znam šta je. Šta? Kako se... Morat ću da vidim da me ne pogodi neko toliko često, jela... Znači desni klik je odbrana, to je dobro. Pazite, imaju čak i health iznad glave, to je cool. Desni klik je trčanje, to je dosta, pa malo bez veze, ali snaći ćemo se nekako. Opa, koji finisher, a? Ja sam navikao na space da trčim, jer u Assassin's Creed 4 ono trčiš na space. Igrat ćemo još jednom tu igru, ali ono speedrun. Bez ičega da skupljamo. And? You have style, but endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you.